Ole tunchu video chuan tiang karon voice over me nga chan chu background hi thomri le fenri tiang vel beng chingi tamlu tuka August ni le khanin Aplomb cha ka thil cha alo thlinga oi ka phur to to ke ma po hi mo hlim na hlir ka khani chu ka hon zong don po ya ka hon don po hian chuanin ti han ka han honga I arim tikha alo chwa tikha ni shem ki ma kalung kha aleng thar tap ni chu sani somni pakhata changkhan Aplomb hi kalo tv to at ma se helama zirna wanga ka chuk thlak nu khani ka ti chhun zum to me lo ni chu he min mamo num kha chuanin an cha ve thin ni chu shem kan cha ve thin ni chu chuan anu kumeng zat te hat ve la alare chang lo ta kami no khan he I ka cha thar le a ke ma man tur bi kha ti chuanin parcel ka han honga ui arim lo lu te kha I kami sani som ni pakhat ka sum don lai te kha min tinga ya ni chumo he kaman tur hawa ka skin care ve na tur ka cha hawan ya chuan review to te ka lo nei do ni chu chuan he kar khat nuwa I chaka ti thil karon soi chhuak don ani hemi hi Aplomb lotion ani a 250 ml ni ka hria chuanin I a chaka ti na chu ke hi kum klua na vun ro hem classic lai le fur lai po omlo vun ro jai le tuk ang kha kani ta ni chu chuanin he ka chanu meron ti boya anels kha meron mo do ni chu ei su ta vakal ro da ki nei ron show don ne te kan tia kan hanin haule kan in ngi thlo tlo ni chu bo hemi nei chuan so vaina bulching karon record chalenga I Aplomb lotion be ke chu kan chung ko ha kan du top ni chu kan chung ko he kan vuna ro tlanga mo chuanin hemi chu he in hnoi hian arim hi ani chek ni chu rim tu over tia soi tur kha ni lawa ma se vun ro tan hian a chalut tu kan ni chu chuan he complexion cream ania he po hi apo ve thek theya ama ro chu 50 grams nge 60 grams I tung kha aphai re kha ka tilu tunga mak kha ka ti tapa ai adanga chan dang te howi khan ena agram zat khalawina nga dang ho ka chu alo khat deuh thua he ka cha kha tol tuwa ka shilo nge po ka shilo khilai chin che khilo oma chuanin adutlia chuanin I night cream hi na he po hi I oi ka man nu ber ka arong kha ashing dang deu ni ka shya ka chang to lo ma chuanin hemi chu tlem hianin I atui deuh ka ti ka soi thiam lo to ha ka mang chan ka mang chho tamek ta ain ang to lo ni chumo ama kum li liam ta chuan he charcoal face wash ani a he po hi oi an ma ni ka mu to phian mo he chan thar mu ang hian ko ong ka lung hi leng tup ni chu kan ngati ka shelo chuanin he po hi he oi he a kha chaveu sia ka tia chuanin I ka han compare ve ni chu chuan he moisturizing cream ani a he po hi ke ma han du lo hi ka nei lo ka duwa ka cha ve ka nya fak ngai na po ka shelo ka du tup ani me chuan he aloe vera gel ne hi man chang kai na tu ka she tam lu tu ka chuan bur kha che ka lo cha box ya na kina cha lenga ni hi ka tia he po hi chuan he hi Aplomb toner nya he po hi ka mang regu ematuna hianin chuan an poi mo ber hi ka fak chak to lu tu ka he ka fak du ber po ani boka I lip balm hi a chalu tu kan tia ke ma hi soitak ang khanin kum tron in helaya phe chang oi ka mu hi ro thei to pani chu I he lipstick in hnoi zoa lipstick in hnoi poin a khok tu hi om ni chi shema she om thei to pani chu chan enge company dang product dang ang chi te hi lip balm te ka lei ve fo ka in hnoi ve fo ni chu ma se eng ma asot lo ni chu mo khatiang pu kha chan he kan cha ange ka tia order ka siam vek ton ha ka va bit le ni chu chan ka manga chuan tuna hianin vein som pali ni ta ni som chung ka lo mang to ta ni chu oi khatiang ka mui ro zong zong hatuna hanin eng ma to lo ni chu mo he muiro wanga ka boina zong zong kha he Aplomb lip balm wang hianin a 5 above vek ti hi he video han karon soi tel sham du ni chang kalom bokani tan he skin care tur kha ka man chak kha thang ka nei thei ta a kalom lu tu ka ti hanin karon da ani hi ka video te minot thlir saka wangin kalome ma bai vek u